Welcome to tuni la hi kia dinga live kahin bol ama sapen hin je hin imaya live bol dan hi kathim puin ja chu kaung kan tha bol ke hin screen chu ka koi vai langa ka koi le meche so chu akisim thei puin ya chu tha la tha kan tha bol ke ne tung langa ki pau mi thing neu mate hai sir hello nila pha ki pau mi nila pha brother ho officer nila pha kha khai hello ni hen asupi namel ahi salpa ka he itinang ka he dam go mang ho ki pau mi kiam ka ki pai tu ni la hi ipi ki se hi jong le life a khat ve ga ki mu to diu chu ka dei sen ja chu life hi ka hen bol mo hin ka thim puin bro ho officer bro koi khun hi ham hoi ja na tu lai ke hi cycle lang khamelok lang ka hin ai giang ho ka hi hel kho ho dim ngal chong tu phun ne ki sil chu ka hin ngai lu chu mi koi ne hi tai in lama akyum lai jan chong thu ho bunga ka hi ke yo ke pa mi na mel ka mua pat na hi na mel ka mua pat na hi na ong ei ka sa dan ke pa mi naurus ki paumi mix vibe kan mu masat pe na hi ki paumi em sang thang mon nila pha ki paumi nila pha thing boy na ki tup chani na ozang ngai ki paumi thing boy koi hi koi ham kum jong ke theiloi ta na min lai hong ki ta do dong zu ya kan se de te ai sang ahin ai lo vai le pa te dol e le u te dol nu te dol jong mei the hin jong le ai ne ki he thim diu win kang tip na ka hin nei we max vai pay new sim na thim wali ke hin a ki ji do so bo ka hin sim ji hin ki pau mi team nei sa le chun tu boy LHS ipi ako do ham ki pau mi chi min in ha do le in tu ta chu tu pi ta jong cho he puin hi chi LHS ka ti lo nei ka chapa ama sapa min ka sa na he bo we alhin ama amina ko do he lam gun sim home studio katina he lal kips 22 no ngai nom om ji ke pau me lal kips lingneu mate tua chu haya nom ham tu le tua hi kohima nagaland akomi linpu khong sai no ka ngai nom wali sarpa dam sot in lang hong machal jingo ki pau me na ho ngai lu na jala bo hi ki machala hi bo ve ti kan sei do no mi chong hoi sit lo na dam nai mo hoi lai nom hoi lai hon hi ham su pi ka hin sei tain ke hi khamen lok langa cycle area khamen lok langa agyang ho ka hin galji in
in le lo akichai ta in chule ke hi buina za chom chom si in mun chom kana chi na hi le tu hin hilai muna Nagaland a hin kai ti dan na lai je KG Pow Boy tua na namun ka het no mi tua ka namun hi Kohima hi Nagaland a ko mi Hi Baite, you are the best news reader in cookies. Kipao mi serpa ning pa chat ka kipa e. Khai article kahin simdo azi hong hi serpa khai Baite kiti hi ama ku na hin mai na sata ap nam ngai lu nam kho sa mi khada hin hi ta chun mi ten jong ka ki motu nai pun hi jong le articles hi ho hi ka simin hi le na sata ki jong challenge se hin hi je achu nam mi pi te hon jong aphat chum ding hi ka ta senin hi je achu sim tho mei mei ai lo vai le what amount ki sim tho mei ahung ki post mei kho mi tam pin jong a sim zo lo ding ka ta sen hi je achu serpa ko ma hi ki phal na kanal a itia hi LHS KUKITIMES a ku na hi hong ki sim do ji hin chule jing hap ta le hin pathin in pha sa adam na ipi vai le selpa to hin live ke holim na zone ki nei di hin thumbnail a jong ka in koin community a chun he chiang chu pathin dam nei pi va le phat phatia ho hin in man khom du he tiang chu ka in phun do he lingneu mate nang news ki nga jing ei je ki pau mi lingneu mate tu lai hi news song hi news chungchan song hi enjo lang le common ahung ki chei lang le hin news chungchan song hi ka hin hilchit nomin aji chu news hi kabui thim tain ji hin enjo lang le common ho hi ahung ki chei lang le new chung chang jong hi hin seng kating tu hin mi som ku lesagi in life ahong min ke pa min na bon chawin avialin lim na ka hin nei kin na he chun tu boy LHS na hin hil chi ka ke pa e hong dam sonin ka ke pa e ke jong na yong dam sonin hoi nei thim mate ipithu tamo sopi na nom namo pathin lungse zalin ka na hi anom ti de hinai je sopi amy boboy salpa hoya ko na jam ham vai thun phat hi talo ham ke hi ka jam hi poi je na sata ke jong front line duty puwa panana la jing ka hin boina alo theilo pel theilo din munam ja kana kalson do hin jong su nikhat to le kil chin in tin tu hin ki hil chin di ki ti le common ho hi hin ki sim zo lo ding hin phat man lu ta hin pia common hin pi ho hi sim do lo ding chu phamo ka sa in ji chun phát đăng dòng lệ sĩ thiên dòng lệ cái sĩ chiến đề bây giờ nạc lệ này cũng hầm thì dòng chưa azam cái buin apot đó rồi cái thì số cái sĩ chiến nôm he lean and lam tu ni news lo ipiti ham ti di danam lean and lam hin tu ni news lam ipiti ham he on tin enge tu ni news kahin bol ta puin chu jong le tu ni la live kahin bol lo na hi news sung chang jong kahin sei chi nom ja chu tu ni ang news song kahin bol ta puin tu man tam ho wang hi
hin ki sei jing ding a hi in chule serpa pu khakhaya kuna article ho zong hi hung ki phung do jing ding a hi pathin in dam nei bi wale ning nei nem sing son serpa tu masang ni ni thum sunga chu news na hin bol lo khan ham kamodo hi sopi ka hin bole tu ni bo se hi news lo hin chule team kip gen hoi lai ho nei ham a team kip gen ti dan ham ka sei ta in ke hi cycle lang khamen lok area ai gi jang ho ka hi naurus na o hi news sim na ding mong mong a hi adia na chei ku na hi chan chu hi tan ti na ti ji khu ngai ka sa ji mong mong ki pa me he nei gui te koi khu na hi ham sa news iti le na hin sim ki ditam cycle lang ho ka hi ke hi news hi tu nia ding a hi news hi anom lo ding a hi tai ti jong chu ka hin phun do a hi pi thau neo ho kip bro na o jong angain thu su na sim ji ho hi a ki chi sel ji ki pau mi news hi a ki ji do sa ki sim hi bovin ji chun mizo sin a bol moding a hi puin adia news hi LHS KUKITIMES a hi newspaper la ko na hong ki sim do bo a hi jo phat le a chei na lang le news chungchan hi ka hin hil chin no min ji chun hi chan chun thu su chungchang chen sei phoning kating Amy boy Congress ki pau me news na simji khu ko mang ho kim news na simji khu lo na to anamuna phone ki veji iti le atia ki pau me hi chan gya ne hin support sei khulin ku ki ha pano ki pau me lin pu khong sai ki pau me somni lin pu khong sain somni ipiti sei di ham choi ka he puin ke chong life chilang kai an ka thim puin somni ahin thot ti dia ipiti ka sei di ham ka puin so pilin pu khong sain 20 rupees in thot in ki pa thu kan si je life start ha ti dia la lam gang te hello lam kip e team kip gen ki pau mi thu man tam le daily news na hin sim ji ho ngai nom om mi hong ma chal jingo ki pau mi team kip gen nei kip gen ku ki cycle hoi lai khu pen ham ser tin khamelok area tu wang hin aki halatain khamelok area cycle ayang ho ka hi tu chunga meili ho hawin muna aki tha namun hechilai kho ho chu ka hi meili hon ka hawin sunguwa bendala ba sa naw mun chu tilai khomun ho chu ka hi khai bai te doi ho lai khang article 17 chu subscriber ho anga alal tai sopi ki pau mi sir tu ni la hi tem khat live ka hin bol ku ja hi tu nia hi ka hin upload thei lo hin chule subscriber ho chekit le tu ni la live a hong mo serpa pu kha khai article ananga lal jing ho chun lungset ta in tu ni la hi live a ikimu tu tolana
article number 17 hi hung ki upload ding a hin hi zong le tu ni la live in a ball ding ji wa hi ka hung khong ai a hin doi ho lai khang ti article number 17 hi Monday ni le hung ki upload ding a hin hi je chun ananga jing ding in tip na ka hin ne jun chu le ananga lal ti san ho jong lung sit ta ai ne hathim di win tip na ka hin nei kin ne he lin kip gen lam kai poi za nei ham ka sei ta in ka na ti chu tu to ka na se ham a hi lo vai le ka kho na se ham chu he thim puin epi le ka kho chu cycle langa hi en to hi nagalena ka me so pi len kip gen se sen serpa new sim na thim na lom lomi kichi jong kichi ha a ki sim thu hi jong le boilo be na hin sim la the ji ki pau mi so pi se sen ki pau mi so pi len kip gen na hin hil chin super chat a hi super chat super chat a hi a bol chu ki pau mi so pi len kip gen in enjoy so pi pain lin pu khong sai in sum a hin thot chu super chat na som ni a hin thot e ti chu in hil chin pin ki pau mi chilang e ke ka ngon bat ki de tu ni la ya ma sa pen live hung ki bol hin tun kho pau ho kip estoni chu interview chu iti ding hitamo pathinin pha sa le hin jing hapta ani khochan hi ka sei thei puin aji chu sarpa ahung ki man thei ni khu le hin bol ding ki ti hin happy hile ke gyal da na bang hi Friday Saturday ti ho lang be khu hung hi thei ding hile ka gelin ahin la ai chi hi sarpa chunga ki ngam de hin su pi pain sar kha khai ama jong buina anei mei the hin hi jong le jing hapta ani khu chat wang chu a ki fix nai pu ni pi hile jing hapta wang hi ki ho lim na wang hong ki nei ding a hi ti wang chu sil a hi la lam gang te new sim na hi jong kan het lo chu sorry sir ki sim mei ti de ham lam gin dim ngal namel kamuna ama sa pen a hi ki pau mi ki jong live ka hin bol na hi masanga chu ka bol kha ham ka hepuin hi jong le tu ni la hi ama sa pen ti dia kham kha jong hin tin ka sei khil lowai le lin and lam tu chi veng ke na de le wagi ki la in ki ti na man ji hi ka ngai nom ji so pi lin and lam tu chi veng ke na de le wagi ki la in ki ti hi keima na hi puin ken ka hin phun do a hin article azipa author pain ahin man ka hin sei do azi hi bovi boy kim chanchin sel no chu angain na new sim ho jong ngai nom a mi hong ma chal jingin ki pau mi supi boy kim new so hi editor hon ahin gun dung zu ya hong ki sei hi in ke imacha pa cha na ai lo vai le sei phat no zo si hi ke ka chan dinga lom hi puin ki pau min hi chi nin pa cha no zo si hi editor ho abon chain pa cha dinga lom ai lo vale ani hin pa cha no mo zo si hi credit am ho ka hin pikit in he ji zu ke hi auto mei bo ka hi bo ve ti chu ka hin phun do he he nei kip ken no wang ngai mong ki pau me so pi ne ni lin kip ken ki ho lang kang chu ma hango
ipi bolding anin ko tam so pi len hong the hi jong la hong cheng the hi ho pui ho hoi vai pe sir daily news le thuman tam pu that that in na hin simjin ki paum ji le jingi phat si in ngai no min ka nga jingi dam selin hong pon tho jingo sir na fal dan na new sim thip dan na o jong ngai no mo mi ki pa mi su pi ho hoi ka sei ma bangin news a hi in thuman tam a hi in article ho a hi in e ma zo se hi editor ho chule author ho zo si pa cha na zo ka hin pison kin na hi credit zo si ke hi ka sei ma bangin auto me me bu ka hi the Silho family hai na life ka na ma sa pe na hi ke pau mi the Silho family ken jong masangin message ka hin thot jin ipiha now sen pa apo do ka in ipiam khat vei be chu mu bong hin bol ke han ti hi ke no zo kham comment sponsor hin ke bol han lang ipiha ka su pi pa chu a hi lo na be be na ga tot jia ama reaction chu ka vet nom ji hin na sata ken jong ka hin ta sat ma khat a hin koi tabong viewers ho the Silho family hi anavelo lai nom kha wa jong le lungsit ten anavizin no hitin amo video akiman cha naw hong hi no ma nom the piam mu bong ho a hilo vai akiman cha naw kyong ka tha nom ji len family ke man cha da no hi je chun analu no hitin subscribe yong anabol pi huite na support no hite ti yong chu ka hin phone do ai len kip gen kang chup hungo kimut tu hite sa pa pathin dam nei ni pi wa phat pha ana ki mu le hita bong jong chu the hi ai langa Israel chi din na se hamo so pi len Israel sanga gamnom ta imu divin ingmin inga lal kewa boy nuzi sir audio clip viral na esan birin chungchan supreme court na petition file ki bol chu ichan apha hitam het no mo mi hi ken jong ko hol gil puin tur kala atia hong ki sei phung hi Hindustan time aku na hi chi chungchang masanga sot pi dilia nom chu tu hinwang supreme court in a case hi holna hin nei ding in investigation bol ding in agong tai ti chanwang cha ki he na dang wang hi ken ka het loham a hele wai le aban chal be lu lai ham ti chu so pi ken jong ka he chin de pui pau boy chong loi sir pa Nagaland hoi lai ham na omna tu le tu a hi Nagaland Kohima akom he so pi na ponova ka hin pa chawi ki pau me so pi len new subscriber ki pau me oh acha oho atile Jerusalem mun chuna lun wari ta chala so pi len ki pau me 80 lo hin Jerusalem jong hi athua ki ja thu hin iti yong la ki muritam thang sei ho ki kan ki thang at pi dam sonin ki pau mi so pi
lin and lam absent lo hi la vejing ka hi chule hung ma chal jingo ki pau mi so pi na ho to sot na zala bo hi channel hi khang to a hi lo vai le hung ma chal jing a he ti chu ka hin phun do ki hi the Sitlow family ki pau mi sir na ozong angai vale mulipa sorry the Sitlow family mulipa chu muli chu ka hei le le ji e kazinu to hin kaveji honin na ho ki man cha na hin na sata enjoy ka bol ji e mulipa jong khat ve mu bong kan bol pi kit te di hengi ki pau mi the Sitlow family sponsor board the jaung le sponsor tam hi jong le tham khat be chu hun bola molipa to achit ka chu na hin bolan ding chu epiha aman ahilo na be a naga ahidana naga ase ding ama a reaction pa ho he chu hu eilu kha ji he he chun lin kim gen ko ki len imu diu hinam sa pa ita sanova ikithutu povule ipi mulalum deham tiang chu ke kata sana he je chu agama ki umhin atwa gamdang hon ban zat dang hon ban agam amu theile e hon jong ipidinga imu da diu ham ita sanova ta sana chungchu na ikilung tu wale ima ahimo ding ampoi kati no mi lal niaw tu thang sarpa etile na hung kile diham new city le na hin simpan ki diham ngala lo mi sopi ka sei thei nai he hung kile ding hi ima cha hi om thei nai hin chule new song hi inzo lang let le kain sei dham ka tin mi hi pot mi tu hin zo chu tam ham ka ti la tu hin som ku le thum ham som ku le thum ham na lai jin zo pha le common ho hi ahung umlawa le hin new sung chang jang kain sei no min ahin la common ho hi sim do loading kanom puin ja chum common ho hi kain sim ban ni cha kain sim la gu ne len kip gen kachia kadam na le LHS KUKITIMES kan support kan bolding he ki pau mi so pilen chi thejin lang nasata en he chi channel in support nen ki pau mi invite lo be mail ho yang hung du da ne toy dan da pho ne tin esen ho na sei nom 17 ang lu se se jong ki pa pi jing hoite ti heis mang ne ho ki pi na bol ji ke hi tu le to hi hospital ana tong ka hi so pi ti heis mang ne ho ki lalcha ho ki nang ho cha la hi inamu hung khang to dia hi hung ma chal jing o so ki pau me so pi lalcha ima cha ki hi jong le pa cha na ne hin zai jin ki pa tu khan si ji dei nu lo vom bro ki pau me nang tu su bo ka ngai no me ki pau me su pi dei nu ling leo ma te hi hello ling leo andang hi acha
comment na dang hi hong ta puan ka hin sim chai ta bong hi tain ama sa pena ding hin acha the sing son hello sir kanuin nang tu su hi anga lal ji news in upload loizin ki pau mi the sing son tu ni kho hin news hi ka hin upload thei ta puin henu ko ma chun ne sei pi te hin lin kip gen e ho ko ki cha te kilung tu mo wali so pi lin bible in jong hil sung ho jong ai lo vai le ipiham ki se thang phat min chom kom phat min imazo sin phat ne ati hin ipi le tu lai hi e ho ka adenga hi ikilung tu mo lo lai ong chi hin tin mini khat le phat khat le ikilung tu niu ni khu jong chu hong te in ti ti chu ta san na kanizin chu le igal do jingo chu hi yung kilung tu ni ti ngole ilung tu mo chu mo so le di we bo ve na kin yam lal po hi ti lal boy kip gen LHS KUKITIMES and family dam sort of in lang hong ma chal jing win ki pau me so pi lal boy to say loy please lean and lam comment hi ka hen na comment dung zu ya ka hen sei ji hi ti hate mang neo ho kip cha chu na cha hi ti hate mang neo na hin tu sei chu ka he thiam thei jam hi hengi sopi len kip gen ki pau me phat boisa sa na hin kat do life pan na hin la jin ki pa thu kan sejin pathin in nam tula tua frontline ho zo si pathin in na pi wan lang nang jong mang pha o Paulin lal kuite na auto na lim a kilo mo wali ipiti kilo mo hatam so pi nen sei the ye wa nang news hi na o ngai ka ngai nom ji ki pau me so pi wa lal neo tu thang sel pa nang ho za la he gam sung tu su ho ki ji ahin hung ha panin lang hung machal jingin pathin in na han pi jing han ka ke pa e so pi lal neo nang jong pathin in na han pi jing han e pi ta mo lin an lam dei nu lo vom bro na pun sil chu koi ho pun ham chi chong thu pun ti diu ham ole ka sei hil diam ka puin chong thu pun tin ka hegen andang viver so ahiam na wang sun ka puin nen sei tiu hin ki he da la hi chong thu pun ka kisila hi paumin to thang sai tuan lang firing hin update ji cha ki pau min mi som sagi le khat ki tol vin tu hin mi hong thom zep kit tain he jong le epi hi le tu ni la hi live ka hin bor na jong ma sa pe na hin chu le ka chanchin ho jong hello mi itam diu na lai ka ta sanin he chi channel ka hin bola pana hin self introduction ti diam
Keima ka chanchin hoyong kana phong kha puin kalim jong kana do sa kha puin hetia chu khong mat hetia chu hung ki chi jing a hin ke pau mi su pi cho chon chang loi hezi hin tu ni kho hin Keima hi kamin a hello jong umintin atam zo a hello ding kata aserin a he jong khalani anomintin kamin hi thangboi dongal a hin kaum na hi ka sei tain cycle area khaman lok langa agiang ho ka hin masangin leimo khonga kanumin ki hi agapi Bible College ka hin ji kanijin chule pathin lungsi jalin cha pasal ni pathinin golu pasal ni ai pitain leim khunga akyum hin phat bui masang chun ningkum phat hung bui masang zema hin ilanga akyumin hecha hin leim khong kana chi kidin hechi akyum na hin hechi bui na hin in labdanun keile kaji kacha kahivin kachapa ani na pa hi lo lai hin aile iti chun akyum lai hin duty ki bolin I khulang la ki chi thei talo hin itia chu na chu igam a hi jengin I khuwa ki thei hi jong le tia chu leim khonga chu ka namuna ka veng nu ma ka hin hechlaya chu duty ki puwa hetia chu kapute ahung bui je pha na chu sa langa bazar langa kapu ten langa kana kalsong ki de hetia chu ka hung pan satwa hetai ka hung mo hin ain la kaloi nu hi naw ni dinga hung phat hin lo thei lovin nagalen ahin ke dinga kanu kapin na kanu anaw nu he aumin ai chu ama hin naw ni thei abui bese naw ni ka ring lang ahung win anti phan hin ai jong ke boi ma ji hi chu ina la ki thei lo duty ki bol icha pala niaw na lai izino achungi kille ai ta chu halang langai ta hi hin khong ki manghin ai jong la tia chu naw nei dinga hi kanakal su no hin ai le chilai hin kohima hin upai ipiti sei de ham pathinin lampi ahin gon jong chu hin tin na to na ti chu hospital ahin tu le tu hin Kohima Oking Hospital hi na tong kahin pathenin lampi ahin gongin hecha hin insurance langa tong thading chun ke chun chom khat holanga na to college ki hankin ka chom khat dinga ka ki giala hin ain lai silanga hi hitabong chu an hi ta lo ji hin pathenin lampi an gong kinin na ding iza ka hi min e ngai lu theivin e ngai lu na koi pi ji chun heti chun ka hung kit tawe pathin lungsi jalin cha pasal khat pathinin chilai hospital a konin kain ne hetia hi kazile ka cha te to hin tu le tua hi hechi kohima munai abusa na lai o hi tiang chu ama sa pena ai he hello lai chule ka chanchin hello lai ho josi ade tu ni la live a hungum ho subscriber ho josi nga kahin phone do ma san hi vai ge ta hai jong le chule ani na hi ama sapena chu ka hin sei chu Keima chanchin ti di tan tin ani na hi new chungchan hi ka hin sei chik nom kinin masanga pana hi
video khat hin si ma he chi new chungchang hi hin phun do ai lo vai se chin khat hin nei ding kanu ma jing a hin ahin la phat ong akinei thei ji puin ichang bia ki la chun phadi hin hospital la chu Sunday niang off lo hi 24 hours sorry 7 into 24 ti de jing jan bo se hi ai ta chun ni si a hi duty ki hi hin iti ji chun abang le dam mo ai lo vai in lun le cha te dam mo le ji ki thu pi ngai hi ta bonga hi din muna ki ji chun I ma hi phat ong hi a sale in alo thei lo wa chu news ho hi in ki bol ki ne hin phan ki kai kya ni khat le hin abang le pungli punga ham iki chol na yong ji hin hi ta bong a sin hu ki mang hin epi le chom khat hung khongai ki ning kating komana hung kinin so pi helam do ngal nang new si phat zo sia ka ngai a hin ka ngai sang mong hung ma chal jingo namin jong na hin seile kaloi pa min to ki bong chet ka ngai sang na a ki bela me hung ma chal jingin ki pa me so pi helam do ngal nilha pha lam nia sar nilha pha ki pa me news na hin sim ji ting a ki chi mongin ngai nom om ji dan dam son in lang hung ma chal jingo ki pa me so pi lam nia deinu lovum ki pa me hung ha pano nang tu su bo ka ngai no mi ki pa me so pi deinu aban hin jom kit leng news hi ke hi het na ai lo wale chi na midang ho bonga ga sei ding in tu le tua igam sunga dinga hi YouTube news a hin bol dinga hi so pi ser lun pu kip gen ama ho hi mina samong mong he ta ken ka za mong a hi khat ve tu hi phat ki nei thia le ama jong hi interview ki nei le ka ti phat ki man cha dan le a news update dan hi ka pa cha mong he sar pa hi am ho bong nga chu chi na thip na ki ne he puin aya tu la tu chun lai hong min in nin he thim bin lang lai hong min in kom na hi pi jong le lai hong wa ki dham na nga phot na hi tin boy nu chong loi tu su sei ho la na o a ki chi selin ka hin ki pa pi na lo mi hung pon tho na ki pau mi su pi boy nu ta cha pa private limited sir news na simji na dia preparation na bol na nagan theina neu cha nan sial thei de ham ki pau mi su pi ta cha pa he chi hi alo thei lo hi subscriber ho a hello vai le news ngai ho hin askichi mo ne angai ne thei a hello vai le hoi te sela ipiha disturbance lo na tinga angai thei na tiu wa hi enjong na sata phalu ta hi preparation ki nei ji hi abang le news khat hun sim do na tinga hi video khat sim do na tinga hin phat hi pung ni ai lo vai le pung khat pung ni ti holang hi hung lu ji hi aji chu mi sut sa ki sim a hi ji hin aji pan asim ding ta bong bonga chu hin sei do ngai a hin a khuti lo wa le chun angai ho dinga chu ngai num lo ta ai lo vai le o net nut khat hung thei de hi ja chu hitabong chan ge ya dinga chu preparation ki ne hin hi chi news
long kilhon jalti ya kilhon zela chin sim la na thei dinga ahin phat sot pi abang le ipun na abanga le iki preparation na hoi langham in maya ho cha te hong yaw loi ai lo wale ai cha te hong yaw loi akap loi hong ma le ket kina heta chu biha aki chi na thei te dinga chu hung ki bol ji ai tiang chu tham khat ta chapa so pi ta chapa in preparation chung chang ai do chu ki pa min hi chu hi min thang khong sai serpa LHS a full form pem sei pi vo ka he no so pi min thang zon ka hin sei ta in LHS hi masadang a hi puin tua news ong ki bol wanga hi news bol na ding ang hi anaki kya lo hin ma channel khat ke hong tia chu eya ding a jong ichapa laigil ga masa hi ja chu ka chapa min ahin lamgun sim home studio ta hi kana sim a hi bove ti chu ka hin phon do a hi boy si khong sai nila apha acha lai hong wa ti ki pau me cho chon chong loi sir kum zat nei tam akum hi 1990 hong hi le som thum ho hong wal ti di ha som thum ho hung ti di da ne hi zang ho lin thang namin na hin sei le na account na hin so namin na hin sei le namin na hin sei le na account nga LHS ki ti khu hin hil chi no ka he no mi LHS ka hin hil chen ta e so pi LHS sun ka chapa min lamgun sim home studio ka ti na a hi bowe enjo ka hin sei ban chu hin ban som kit leng news hi bolding a jong ki kupuin ningkum February tukum February a hin lai hi chi channel ka hin hon hi tukum February nisim som la sagi February date 17 a chu ka hin hon pan a hi in kum khat be hi chi han lang hi chi zo ting le hin e chi new chung chang jong hi hoite divin ki hil chin le ti hi ka sei no ma hin ahin la kum khat jong athing nai puin kum khat athin na ding hi tu hi November hin December January February la thum ho ha hung ki van na lain athu pi pe na ama sa pe na hin news ka hin bol num na hi ke kapa hi news ngai lu news ngai jing mi khat hin ai le bui ahung ki pat zo wa pa na hin mail ho news hi angai jin azu wa seu chula ki he mama aman jong a het ai la luhang ji ai wanga chu alunghan wanga chu am ho news angai tho tho ji ki he ai la ki hin ai pi luhang sa min na luhang la na luhang jin nan mi news same na ngai kin in na luhang ki jin ka ti ai la news a ngai nom wa ja aseong hin ai le ipi ki bole phadi ham ti hi kahin kalunga hen hong ki langin WhatsApp ma news sung ki update ho hi kisim do han lang hile kapa tabonga mi tampi WhatsApp ho vethei to lo ewang ai lo wai le han lang jem ho chu mit ki su jep lo ho chu WhatsApp group mi jan khana chu lut le lia sim sa nga chu
audio ahin kisim do tho han lang eche kisim do pa chu ga ngai tho le ipiha amit tha lo ho ding ngaung chu boi talo nom sela angai te ding ti lungpun a hi kahin pat do ahin ale kahin bolin asau ding kahin vet kin ale hin ei chi te ta pon ti he chi ki bol hi abang chu whatsapp ma hi atam zo news song fake news atam ki tain he ti hi je chun hoi lai ham khana hin ipi ki bol le o ti hi ka ngai tu lai hin ei mi times ong mi kan hero tain ai cha hin number hi ka hol le len editor pa hi ai chin kana cool in hi le ya ding ang su pi ma ma hi sir hen khulun dongal ama hi kan keu do pin hi ti chun kalungel ngai tu ho chu ka selin aman zong hi ti chun eina phal pi in hital hon chun whatsapp ma news ki mo mei me ho chu hitalovin editor khanin edit hoi sela bola asur jong ipiha kichi sana ahi mo nge ti khat chu newspaper la hong ki ji do pa chu Keima jong he chu sim do ding he ji ki sim do pa chu reliable ta chu an la tu a ding a hi ka va ding a chu tu ni khuwa zania thil so kha chu tu nia hong ki mu be me newspaper la chu ji chu ani khu khwa ki mu lo aji tu nia thil so chu ajing le hong ki phung do ti a hin vai ge jeb jong le adi chat pa le a hi chat mo mong pa chu ke hin ka de hi he ja chu he chi news chu ka hin sima ka hin sim zo si news hi non na ngai nom ke pau hi Amy Times a kun ai bo be chu credit zo si Amy Times ka pi nom he ka ti na chu he chu hi ele he ti chun PDF subscribe ka hin bolin ka hin simin tu ka la hin boina neu cha ang thei phat chun Amy Times editor pu to ka kheu hanin aman jong in ho pi in he chi news paper a ku na he chi audio hin sim do pa hi biha he thei ta loading ai lo vai le anup thei loading khat aboi thei ta ding ji chun he chi hi hung ki bol ta lo ai lo vai le Amy Times a pa hi hung ki sim ta lo ding a hi ti jong chu ka hin phun do hi in je chun tu le tu a adi a chura chan pul langa su pi ho dinga hi nga ka hin tip na nom chu Amy Times hi i ho adinga tu le tu a hi print media print paper in a print media print newspaper in a hi chi hi a hi bep na lain je na sata in to so no hitin ipiha news WhatsApp ai YouTube ma ki mu mai mia hilovin editor panjong ahin sei jing tai editors notes a yong ka hin phung do jingin hi chi hi ipiha legal ta ga thil khat ga bol na ting ang chu newspaper nga a hin chu ki le hi chi kyu chu hilovin jong nam pi khat e ho a ding a chu pau khat tua ka pau tho ho zo sia ding a chu go khat a hin hi ji hin anato so no hitin in my tian la man chun amwa la ding hilawin iki support tu na zala chu amho hi Amy Times news song hi ana subscribe hitin chule ana ki to sat chiu hiti ti song chu adia mun chum chu mam ho chu la ha sa hi tain adia Surachanpur song pi lam kalanga ho nammi te ho in ina ho sawa ina to sat diu jong chu hichi LHS KUKITIMES ate ahung ke bul phu na le ahung machal na pa hi Amy Times a ko na hi bovi ti chu Amy Times editor hi in chule managing board hi in chule Amy Times a panhen la ho zo si kazana sang pen le
na chungchi wa ka ki pa na kain phongin tu ni chana nammi te hon anangai thewa ahin to sat naw a hilo wale ahin pa cha na pau hi chi channel ahin pa cha na hilo win hi chi Amy Times hi chi news mo pu na chang editor hi in chule to khom pi hi in chule managing board ho a hi in na ho zo se chunga tu ni khu hin he chi video ka hin sim zo wa pa na hi Amy Times news pa hi he chi channel a ku na hung ki mutalo ding a hi ji a chu he chi video hi mangcha Amy Times sunga zong ki pa thu avel velin ka hin phongin chule he chi channel min a kho sa na pa hi Amy Times ala hin ti ka he in chule Amy Times ho zo si chunga na tong ho hin chule managing board ho hin ka sei bongin mo zo si chunga hin ka ki pa na sei zo lo ka hin phongin chule credit zo si pa cha dinga lom e lo vai le sei phat dinga lo mo zo si Amy Times te chunga ka hin pe na he ti chu ka hin pho do ki da he ahin la ani na achun thuman tam e lo vai le editorials not ki ti news ani ki ngai jing zong le he chi news pa hi thamkhat ka hin sei chit no min news hi information a hin ain la koi to ngam khat news anangai lo ho ding awang chu he be lo mai the hin newspaper la hin editors not a ketin he chi hi phat chom ma jing he chi information ki hui talovin ipya ei ma transform na thei jong na ei ma dinga ki khial na thei ai lo vai le e ki hil na thei knowledge ai lo vai chi na het na jaw ai ki nin hi chi pai ni hi chi wang hi pu editorial phal na ai pi zal sun hi chi hi nam mi ten pya hi chi phat chom na wang hi in a amazing na lai du hi ti jong chu ka hin phun do ki da hin ye chun newspaper la lo lai hon jong lung se ten na support ni ta na law hi tin news a hi po news ki wa hi po ni chi la editors not ki ti pen jong hi thu pi ma jing hi chi news thu su het na dinga na la pa hin hi chi langa pheng ning khana ki ji pa se hu hin hu ki khial na kham se da hi ye chun newspaper sim ding ai lo vai le la ding hi ana sum sil po hete ti jong chu a chei na khia phun do na ka hin nei ki hi ban hi ipi sei ding tam kana to na hi le ka sei ta in hospital na tong ka hi in chu chon chong loi sa ka do ho zo si nei don bu ni nei don bu in ka ke pa e pathin in pathe na bu jing han so pi izat nei ham so pi hi pasal hi nga ka hi ve ke hi milai ka hi ka chunga pasal ni omin kanoya no pasal ni omin chule nu mei hi lia hin khat hi anavetei in tu hin nu mei thuma hin athum vin ajinei tavin chule pasal ho jong hi ke apat kachung langa te ni kajinei tavin kan ke kanoya te ni wang ajinei lon nai pui ning kholing khongsai no hoi e bro ki pa me simeon jo school life hoya na jo ham sir school hi neolai chu ni khuwa na ki kai jin sule phaya baby sei kam school che kuna kana kai jin hi cha kunin
lei makhong Mount Calvary School kana kai kinin hetia hi Mount Calvary School ahin Mount Calvary School chana hin kana kai high school life tiri tantin thong khomang ho ki hi hello Sophie Simon jo kya hai chun es ho ki sir ka hin ngai sang mi nahi pathin namapui jing han ho ta chapa ko ki chapa hong machal singo tu ni jan hi news ki mulo tu jan hi ka hin sei ma banga chu news masanga inangai jing pau hi emi time sa ku na hong ki sim do ji a hin to hi emi time sa ku na paper hi chi readings pa hi biha phalna anum ta lo ji iti diu ham ngai ta sei thei tan chu ka hepuin ki sim thei ta lo ding a hi ji chun tu zana hi tu ni khwai tiu te tu ni khwai hung lo he tan lelam khana hi ke hin a ki boizi bese ji aung hi news hi in ki sim da thu man tam ai lo le article ho le hi cho hi in sim ji de tam ti jong hi ka ngai dan khat jong au min ka sei thei puin news hi in ki bol zom de ham ai lo vai le thu man tam wang hi mi tam pin ngai sa be hi jong le mi khat lanin a phat chom pi ding ka hen he chi news sa nga hi he chi thu man tam ho zo hi ki khial na a he lo vai le hin khwa dinga eya ki hi puin pa te nu te ai lo la khusung veng sung i za kaya ki khial na thei ding thu man tam mong mong a hi ji hin he chi wang hi hin ke phong jing ding a hi ti yang chu ka hin phun do a hi in news wang hi ke jong ka sei chin thei jap nai puin aji chu phat hi aki bichin besen phani ka nei zo ji long ji hin masanga chu hi le man new ga ke hol le talawa mi times a ko na paper a pa hi readers may ke bol hin asu Kuki daily news reader na ki tie hin ahun phone aphong do me hung ki me hin asu phan hi hung ki biti sei de ha hin ke bol zo ham a hin to a hi ka phat to hin ka hin bol zo lo de ham ti jong hi no mo ka sa le jing in a hi ngamcha officer video sir pa news ipidana sei ji lo hitam na kho hai lai hamo so pi ngamcha officer video ka hin sei ta in news hi tunia hi hungum lo hi in chule ept de ham maban ding jong ka sei thei pu in news hi in bol jom diu ham a hi lo vai le in nga adu ham ti ong cha ki sei thei pu in phat hi pidi sei de ham phat hi kani zo puin a kitchen besen hi ji hin news lampong hi a chi chat cho ki chi chat wang hi ka sei thei nai puin hi pi jong le zo chan wa chui na bol du he ti ong chu ka hin phun do hi in ka khu hi ka sei ta in so pi ngamcha avelin sei kileng khamen lok lang ai ki jang ho ka hi baba thuman tam agil mo mongi ngai nong omji mo mong nge adi so pi baba ken jong ka ngai no mama chule thu pi ka sa mama a hi ja hi ken ka phat chum pia ka he na ka ngai kiwa chu ki chai ding chu no ka sa lo pha ka sa lo ja ai ken jong he cho hi ki sim do han lang ken ka phat chum pi bong hin min a phat chum pi ding ai lo vai le an hello hon jong a het ding pa hi ka dei sa ja hi he chi
thumantam atia emi times editor la ko na ho hi pu editolin nasata thulu ta lungthim lu ta hin ji ho hi nam mi pi hon aphat chum pi te diu jong hi dei sa na zala hin ki hong ki sim do ji hi ken jong ka ngai no ma jing hi tiang chu ka hin pon do kin hi hen khulin khong sai kin jong ka phat chum pi le e ki pau me so pi koi tabong ade a e ho kangpok pi district langa ho dinga chu ikimu to yung be lam the a hin aji chu lam kalanga ho ding chun hilangkai hung ding hi hung ha sa jeb jing hin koi tabong su pi ulena ho Keima lang ai lo wai le nagalen lang hung ang maung le ikimu tu jing theo hi ti jong chu ka hin phon do kin hi e om na hi Keima ka hin ja chu beilam cha hi yang chu ka hin phon do kin hi LS baite LS baite pupu ngahi be ona ki pao me pu sopi LS baite ka sei ma banga hi ke hi hospitala insurance langa tu le to hi permanent chu hi ding hi zong le tu le to hi chimuna chuna tongki ji hin pha thi om thei puin ji nei chane ki kit to chu nei le hetia news ka hol na ding phat ai lo vai le edit bol na di phat recording bol na di phat nyau cha cha hi hong ki gop khom ting le hin phat hi thei ji lo ja hi nga di ham tiong hi ka gia la hin ipi zong le zo chana chu panhin kilading a hi in izolo momong chula izolo a hi tain a hin la izo chana chu pan hung kilading a hi ti jong chu ka hin phun do a hi so pi ales pai te ki pau me he min kip gen nila pa so pi nang zong nila pa so pi he min ka microphone zong hi akil na hi pia ka ki to bal kha hin aya hi ki kil theilo ai ta hi choi lo le upai lo ai kan ki choi thu he mi abang chu pia ana disturb ke yong mei the tin akil na yam ne te ai ga koi le data on say the in pi yong le man mo cha hi di nai pui man jing the na lai so le avela remind ka hin bol nom kit chu jing hap ta le hin so pi pu kha khai stony baite kuki article hichi LHS KUKITIMES ko na article khatna pat som la gup chan ahin ji do aitan sorry som la segi chan hin som la segi na pa hi hung ki upload lo la hin monday ni le in upload dio hin hichi ahin ji pa hi koi tabong anangai jing ho chun I het dio hin do nom jong inei me thio hin thil ji ho hi ya chu mai ne ho pi dio hin koi tabong ichi channel wa community a hin ka hin ko jin do nom nei hon
koi tabong jing hap ta hi hiding ahin serpa aphat ki man phat hi ki sei chi thelo ji chun ani khu chat wang he ki sei pu in izong le do nom nei hon community a sun lu doi tin community a pana chu do nom nei ho komana in bol theo hi ti jong cha vela remind ka in bol ki nei va si zo so pon tho o he thang God bless you ki pau me David how ki any time sin simji hi amel kana kam kanamu nom ahi in ti diam kananom ahi tu hin ka hin mu bevin ka ki pa e kanangai sang khat ahi na new sim jong ka ngai nomin kichi seli so pi new sim wang hin ngai o apa mai valley ki pau me so pi David chi koi pen hi dam Sir David hi dam koi pen chi dam wang su ka puin na hi in sei thei la chun ka hin address thei de hin ki pau me na hin ngai sanga he chi amy times ka hin simji nei na ngai pi jing jin ki pa thu ka hin sei ki ne les bai te to thang te chu ki ka pu te mong hi pu ole ki pa me chu chon chang loi ke Nagaland BKL kho ka hi ki mu tu the hi le khati sal BKL chu ipiham kyang ka he thiam puin full form in sei thei la chun ki pau min ti ki pau me so pi David na umna ne in hilchin lam kalang ka hi ki pau me chule tu le tua hi ke hin kalung ke la hi news jong hi mi ahung tam tho tain e khan to naw khat jong a in ahin la news sim dang hon ana ngai ma adham wang chu ka hepuin ana ngai ma kha awang jong le ina ngai da mun tin tu le tua dinga hi ngai sang wang hi sar lun pu hi ahi pen na la jin koi man ki phazo lo he ma bang hi je hin ama jong hi pachat ti alom ta khat hi ti ong su ka phun do hin adang dang pata setup ho wang che le achu ma hin hitia ei bonga YouTube news ga bol ega he thei di wa su ga ase hi mai lama hi ke gel da na hi a hi thei ding ala hin nam sunga adia Nagaland langa so pio hi mi ga he the ai lo wale mi lui mi man tam ho hi tok so nei pia ki ho pi de ham ti jong hi lunggel a hin mai lama jong hi chu anagal dot jing hi tin koi tabong suggestion bol nom I het khao ai lo wale mi man tam anaki sial gu anaki he khalo lai anum kha dong le nam mi te hon suggestion in bol vin ti rong chu tip na ai lo wale taw na ka hin nei ki nei ye chu chun chong loi bong ko long mong jang a hi bong ko long chu su pi ken jong kaza khai nei wa a hin la hoi lai pen hi dam Nagaland sunga hin bong ko long chu hoi lai district hi dam ti jong chu ka he thim puin ki mo to thei le han long wang chun phale ding da na he ki pau me wa new sim la ka ngai sang pen hi ki pau me so pi nên ngày sang cái pai ke jong
tu hin mi som ge le li au min tu ni khwa ding a hi news chungchang a hi lovai le vai ge ta haijan ham khat na chi nung hi zong le keima chanchin ka subscriber ho ka family member hon hello ho ding chun tu ni khwa hi ichan ham khat ichanalo chungchang a hi i het thim diu kata sanin chule ka kin emin je chu keima zong in het ta diu kata sanin kamel zong chule ka family zong chule hoya kun ka hi ham chule toy hoya ka hi ham bi bol ka hi ham ipisia kal chila ka hi ham chule new chungchang zong masangin mi kon khat chun new sung ki phung ho hi keima aina pa chaji in pa chaji ka ke phain ai la ka ke phalam ki ni hi aji chu he chi ho zo si new sung ki phung ho hi keima iti sei dia pa cha no hi ke achang dia lom ka hi lo ji chung ka ke phalam khit jin hi jong le tu ni ni la hin masanga pana kanagel jing kalunga hichi video khat sim do ding hichi video chu piam tira new sung changa hichi kanami pi te hon het team zep lo pau hi het team sa ding pai kana tu ma hin jong le kum khat be chu ki nga le ti hi kanagel ahin la phat him zep hi jong le new sung changa neo khat ki hial na hum ta ja chu hichi hi ka sei lo vai le ke mai kalung thima ipiha nu mo ke khat ding a hi ja chu tunin hil ha hi hichi live to hin chop lop chop phai ti diu ham a khat na ke ma chanchin to hichi new sung chang a hi hichi anti dia of 100% a hi 99.9% hi tam zo amy times a hi ja hi hichi hi tu ne la hi chi live mang cha hi channel a ku na hi amy times te kitile editor hi in managing board hi in tong zo si ho hi nga hi ki pa thu ka se ya ta le hichi channel min ahin pa cha pa hi amy times a pa cha na hi chule credit chang dinga lom sei phat na chang dia lom chu amy times a hi ti hi jingni khu a hi lo vai le he chi news hong ki phun ting le hin amy times min hi hung zau ta lo ding a hi ja chu he chi ki pa thu sei na to adia so pi ke pau tho ho zo si adia lam kalama ho dinga jong chu chi news in ei pau I go nam pin go khanai nei pau hi ito sonwa chule I phung huwa I khan tu sa deu hi I ho ding ma ma hin I hon panila wa ito sat deu hi ti jong chu tham khat ka hin pun do ki da hin ai le mi som gate na lai jin epi so pite ho do nom na lai jem tu la hi jan til khan hin sei ki lang khan gyal do in jan acha so pi cho chun a thibung hlang ai parent district a thibung hlang lang chu kyong hi khat vei be phat me ong ki nei le hung ke wa lu le ti kalung a hi nagle na hi pha so ta chu ki di hi lo ji hin chom cha ki ka sunga hin a thibung lang chu hung ke phate le ti hi kalung tup khat ai ki ni ka hung zo jam khong zo lo de ham wang ka pu na ji chu nagle na dinga I ho ke pau tho ho ka pau tho ho na ti di ha I ho adinga mun iti sei dia mun lin khat iti diu ham khat a hi ta ji chen kyong kang pha no ma ma jingin
chule hichi news channel chungchanga lung op kaina nei mi tampin tu ni huwa hi hichi life a ku na hi tam khat i clear ta deu ka ta sani hichi ja hi phat khat khat le komana hung ki sei ji ho kan reply ji na chu phat sa ki reply thei lo hi ji chun hichi news hi tichi LHS KUKITIMES hi news dang to aki hi na khat o mi ti kana sei jing ke ji na chu hichi hi a hi editor hoisela tale news hi reliable ma jing hung do na phata aki chi khat abang chun na news update mo wali ai lo wale na geji wale jani langa thil su tu ni na hen phongi ti jin jong le kho poin ka sei ma banga chu gangta misinformation hi sanga chu vai ge jong le adi chat pa chu kana dei sa ja chu ichi anaki bol hi in jong le aban ki na pa na wang hi amy time chu hitapun tin jong le I hawa ko na hi news source dang danga ko nang hi tham tham hi jong le nam mi te ngai sang hon ti sei du ham pan la na thei chana chu izo changa chu pan en la de wai tiang chu ka hin sei kin hin tin so PLS baite pu benglam tu simjong sei le chun angai nom om dem ko ham benglam tu sim chu ngai nom tho nan ti ken jong kan ngai no me ahin la aki sei pa hi ipiha aki phat chom de ding phat chom na thei ding pa cha hi po le chun sei mo cho om point mi pin a phat chom pi ding a phat chom pi thei ding ho chu sei do ding chu ipiha asipui tin ka gele ipi hile common jong hong tapu in tu ne la adinga hi koi tabong la sa ding in chi tu ne la ding in life in a ball hi a chei ni yong ni sa tau tin phat dang dang le family ho to life jong ki ball kho min tin kaji kacha te ho family YouTube tanga ka family ho jong in a mu nom du ham mu nom lo du ham chu ke point pi jong le khat ve le wang kaji ka cha te ho tong in live khat ve hin ball ipidi sei de ham tu lai ta amin a ball jing ji Q&A tiu ham hong kho hin ke ball le ti hong chu lungge la hin ta le dang dang jong I ball thei theo ana ball jing hoi tin tiang chu ka hin phu na hin ke pau mi so pi ule naw muntina nu te dol pa te dol ti di ham u te dol naw te dol omin tin na ho ngai lu na zalin tun chanai hung ma cha lo he tiang chu ka hin sei do no min chei na ka hin sim ku da hin jong le so pi halenin common ahin ball zin cái kiến trong hè luôn tàu thằng hè luôn hi cái họ khu hè luôn hiện tham nó chạy đinh ta lệ mang phá tô lùng hal na ome kan mu lệ hè luôn tàu thằng hi cái họ khua cái nào tê họ để ham cái puin cái lùng hal lệ hiện tì lệ cái puin lam neo life in ball zio yang ye sopi life in a ball zio in a keu lim zi dio hi non jong tu in sei zi in lang
do thei thei ka het lo chu la ka het lo hin het chu hin ke sei jin tin hitia ga ki mu to hi anup na chakhat jong ka gelin anomin je chun mun chu ma ko yam kha jong chu alup na chunga nom sela jong min tin duty pu nam jong min tin na wa ko nai ta ga ki mu to jong hi anup na khat nin jong ka gelin phát tăng tăng dòng lệ anh bol kít diệu hi tin tu ni la chu ima sei lo be a kain bol hin hi dòng lệ mi tampi mi som nga wal mi som sagi tun som sagi langam na lai mi som sagi walin life an hing pi jiwin ki pa thu ka hin sejin pasei inam pi thu hi na gel dana ATM a chei na hi dòng lệ nang gel dan in so pi pasei cái báo mi so pi pasei so pi palum ki ti ho pa pi ke team ho he le kilomin ka her khil lo le pa pasei hi nam sunga dinga kine pium ta P4 team ho ti tau tin nam thu hi ei chapang pen a ki in cầm gã kia đi dòng chú cả nôm puin ipi le ei ga sei thei ding chun ei ma gel dan nen til a chei ne nang ma gel dan sin na tile ke gel dan a hi jon ka sei tain nam sung hi tu lai ta hi bible in thil zo sin phat ania ati bonga chu e ho dinga hi ipi ha ikitu lo na phat na yong chu hi mei the I hat lo na phat jong chu hi mei the hin e jong le ni khat le pathin in e ho dinga ikitu na phat ai lo wali I hat do na ni ko phat jong chu a hin koi te ding hi ti yong chu ka ta sanin je hin yung kilung tu wa yung din khom thei ni kho chu e ho dinga nam pia dinga gal zone ni kho hung hi dinga hi ti yong chu Keima lung gel dan ai lo vai le mol pen keiban kata san khat chu hin he chini khu chu inagal do jing diu hi tan te ti chu chomlam ta so pi pasein ain nangma ngei dan sen ti a chu them cha ka se hi he nei kip gen kuki hengi family life life in bolte te was casino bo hi life a hung nom de nam ka hepoin ke le ka cha te hi fon maya chu kho sa lo ka hi bin ipi le pathin in dam na ipi le ka hin bol khom te di wa hi lean and lam good night sweet dream ale nang zong as how keep news a hung ki mo loading news ahong ki mu loading wang anom hi e salpa gampa ma akyom le he che news hi kinga ajing a hi ipau be so pi as hokip ngai sang na hin nei jin ka ki pain ai pi jong le izo chan wa chu pan in la diu hi ti jong chu ka hin pho to ki da hi cho chon chong loi munom au mi in polo pota hengi ki pau mi ki ya ding a chu ka family ka ji ka cha te jong cha hin sta le ka family no ho jong ne hikit loin ya chu family khat hi ji wa chu ga ki mu khom diu chu ka dei sa hi pau kai vai pe ki pa pi na mo nge so pi ka ki pa e so pi so pi pau kai vai pe they know lo vom okay welcome family life enge in bol du he family life yong chu let's bite te pu hin nga hi be o LHS KUKITIMES na
zo chana chu in masot ti wa hin ain la mi hi min izolal kalwalang chu ki bol thailo hi ji chun ain la izo chan wawang chu bol te ding chu in ku du he ti chu ka hin sapu do anom kinia dein pasei hung machal jingo na channel khan to jing han lang khang to jing han ka gyal bang ta na hin se ka ke pa e chule no bol thei chan hin bol jingo ki pau me so pi pasei common hin bola chule pa chat na le to sat na nei hin nei jin ki pa thu ka hin se jin nang zong na sata in tu lai ta pan la thu ka za in ka he jingin jen na ho zong hung ma chal jingun lang na ho tim zong hung ma chal jing win tiang chu ka hin sei do nom ki nei e lal neo to thang sarpana chei di ta le anamang phatawo nang ho family jang hengi ki pau me nang ho zo si jong mang pha win lang dam selvin pathenin dam na ipi wa phat pha inipi kin wale ni kho khat ai lo wale at least 1 month ham ai lo le 1 week ho ham le hin life khat we tawang be hi ananei ji theiliao han ti hi ka gyal da na hin je chun ikimu to kit ka ai lo wale life in bol kit ka win montina so piula now ein ngai lu ein to sat jing support ein bol jing ichi channel hin kho sa jing ho zo se chunga ki pa thu se zo lo ka hin phongin ke le ka in sung mi te hon jong the bon chau chunga ki pa thu se zo lo ka hin phongin a hi le tu ni khwa ding ya life in bol wa cha chomcha a hi puin a sau tho tain pung khat ho hung wal tain hi chi chan ge ya panin la po do lawa panin la jing su pi ho zo si chunga ki pa thu ka hen se jen chu le common thu do ai lawa ya common hoi ta hin bol a hin support jing chu le phat man lu ta hin pia common hin bol ho zo si chunga jong ki pa thu ka hin sei kinin tu ni khwa dinga life in ball theo hi chan chu hi tan ti ka ki pai na bon chawin bye bye dam sel tawu